Hi All India Radio Aizolani Chanchin Thar Achiar tu CVL Ruata Ramzale na champapha voice om sari pangana lommek chu zomin All India Radio Aizol station le mundanga te Voin Khan Azadi Ka Amrit Mahotsav hun man ani Sial ho khua la khui thai ching tu tele village council Trangrualin la khui thai kut Voin Khan an buat sai Union Home Minister Amit Shah chuan cooperative sector chu lo nei tu tan hlotlin na ani thua soi Ukraine Zaporizhia nuclear power plant bom ani chu India chuan angai thutak thu asoi Rampuma Ramzale na champapha voice om sari pangana lom mek chu zomin All India Radio Aizol station chuan Voin Khan Azadi Ka Amrit Mahotsav hun amanga AIR station head Pudiarlo ro pu chuan kumtina India Independence Day lom theya om na chan chu India zale na sual chuak tu ten zale na nei ani theinan thei top chua an nun pe a amanan pek wangani ati he Independence Day lom meka hian ngai lut tur le ngai san tur zale na sual turo pui tak tak tele mi sang chuang an nun na thap tu te chu thang thar ten an thei ngil mai lo nat chu Azadi Ka Amrit Mahotsav omzia chu ani ati bok he huna hian la phua tu pusi din thangan All India Radio lapui aphua chu mizo zai min sui khom MZE Choir 10 ansa a pusidin thanga point he hun chimin Ramzale na champha voice om sari pangana lom na puala sarkar lai puin mitin te nam puan zar zar tura angen na chu ramtana ti ve theitin zar thep turin mi pui asom ti asoi ani AIR Azadi Ka Amrit Mahotsav hian radio artist sang tele MZE zai pol hasak ngai thakania he program hi FM zo oile All India Radio YouTube channel live apek chua ani Azadi Ka Amrit Mahotsav kalzela hian Urban Development and Poverty Alleviation Department nuaya Pradhan Mantri Awach Yojana Urban le Swachh Bharat Mission Urban chuan Voin Khan Aizol Mahatma Gandhi Limbula Har Ghar Tiranga campaign nein cultural event and street show abuat saya UDNPA Department Director PH Lian Zela chuan Har Ghar Tiranga campaign hian mipuitaril ruwa India ram mangai zual nate athen nge ya be sei thule nam puan zar chu ram chunga chile nam sang te thui khom tu berani ati Har Ghar Tiranga street show hian Chokhlei Cultural Club Pachunga University College chuan India ram chunga nam sang in thuam dan le nam laman entira zai thiam te somin PMA YU ham thana dong tu ten in saktan puina andon nuwa annunain thak danglam dan tele khotlanga po rual pol zoka anom dan te phaulan ani Azadi Ka Amrit Mahotsav pol hian Voin ve khan Eid Right Mela chu Aizol Millennium Center Exhibition Hall hon ania Health Department nuaya Food and Drug Administration Confederation of India Industry le Young Indians Trangkop buat sai ani tukin khan Eid Right wagathon vanapa hall ko tanga nei ni boka heta hian thalai rual thanhem tak antelani in kalsia khi Health and Family Welfare Board Vice Chairman Dr. ZR Thiam sangana vailiama kongzo tu te hian eile in thiang lim poimo na le eile in thalo laka film khurna turte an au pui ani India ramazirna in endik tu National Assessment and Accreditation Council nak chuan pachunga University College chu Kumin July ni somni le ni khat chung khan endikin July ni somni paru khan accreditation A+ grade apea cumulative grade point average GCPA point 4 scale 3.37 an muani nak hian te funghrang manga endik nuwa PUC chu A+ grade apea India marchak nak A+ college pani oma amusang zo kania marchak college jinga nak grade score sangber animek ti Voin Khan PUC Principal Professor H. Lalthan Zaran tuthar thedar tu te ashilani kumsang thi som paruka endik ani tumkhan PUC hi A+ grade pek aloni toa tuntuma hian A+ grade pek ani lea endik masa ain ma ason zokti asoi bok ani PUC hi sarkar lai pui Ministry of Education nuaya India ramazirna sangdin hun endik tu National Institution Ranking Framework NIRF in ranking anti chua tharbera college category ya somli pangana din mun a hau phaka July ni som panga khan NIRF ranking 2022 chu Union Education Minister Dharmendra Pradhan chuan atlang zara top zazinga hian India marchak zinga alang om chun ani Sial ho khua la khui thei ching tu tele village council Trangrualin
lakhui theikut an buat sai chu Sialhawk Community Hall a Tourism Minister Purobat Romoe Roy te in Ahman Puya he kut hi lakhui thei ching tu te ti phurnan le an lakhui thei thar chhuah te ti lar le hral chhuana konga puitu ani be sein tuichang bel tu Deputy Chief Minister Puton Luyan arwa man puyani ya Purobat Romoe Roy te chuan Sialhawk khomi puile thalai ten na an thokna sa chu lom omati thua soya taimataka na tho chu sual do na thaberani ati ya mason nan le ramle namhum hal nan po taima ka poimo ani ati Sport Minister Nibok Purobat Romoe chuan Sialhawk VC team te All Mizoram Inter-Village Tournament finalist anni thei chu alom pui tak zet ti asoya football field ti changtlun na an dil po project siam to ania sangsonero ala omlo thu asoyani ICT Minister Purobat Romoe chuan Sialhawk High School tan computer set pasari le abe bomte ahlan ngala Sialhawk Higher Secondary School building saknan NECS kaltlangin NGO project noya cheng noi som ni pali approval minute mu to ania sum release thuai be se ani thua soibok ani Purobat Romoe chuan tun haya Mizoram sarkarin cheng vai bel chhe sari chuang adong tia soya CSS le sum nar danga tanga sum tluang taka adong chhozel chu pathian mal somna ania SEDP sem turpo Mizoram sarkarin asum faina kol reng towa tuna tanga reilo te a sem do na adong tu zong ten rin om takle dik taka SEDP sumte sarkarin a pek chan ang taka man tang kai turani ati mamit pan na kong puin asol highway 108 leimina wanga achiat rei to awang le a hel na kong hlui lir theitan zo hlei thei lo khopa achiat awangin Mamit District Chalai Pole Mamit District chunga lir thei manga eizong pol rang te chuan naktuk zing dar nga atangin kongdan antum chanchin thar hi All India Radio aizol atanga puanani Voin Khan Union Home Minister Amit Shah chuan New Delhi National Conference of Rural Cooperative Bank ahonga cooperative sector chu lo nei tu tele namtan hlothlinna ani thuasoi Union Home Minister chuan cooperative chu ramchung muntina chhor tangkai thiam apoimo thuasoya thingtlang cooperative bank ta chuan India rama thingtlang mi te akwa khoma ram eile barin hlok puyani atia Prime Minister Narendra Modi hun lo in her chuak chu cooperative sector tan chuan hun rang ka chakani atia State Cooperative Bank District Central Cooperative Bank te hena choi moina a hlan bok ani COVID-19 hridanna Corbevax chu voina tang hian hridanna pekna hmuna te thualna na dos atan mantran ani Corbevax hi COVID-19 hridanna dang Covaxin le Covishield dos khatna le dos ni na lo la to te tan po thualnon na atan man thei ani hridanna thualnon na atana Corbevax man thei ani chan hi Health Ministry in COVID-19 Working Group of the National Technical Advisory Group on Immunization Thuron apom wang ani Russia sipaiten tharuk zet Ukraine na beipui athak to nuwa Zaporizhia nuclear power plant bomb ani chungchang chu India chuan angai thutak leya India Permanent Representative to the United Nations Ruchira Kambos chuan Russia le Ukraine chu nuclear laka himna ti der thongzonga chelo tura in sum dun se adu thosoya Nimin Khan Ukraine chuan avoi ni na tan Zaporizhia nuclear power plant bomba Russia chu apu le ani Kambos chuan Ukraine nuclear power reactor himna chungchanga mason an thlir reng thu asoibok chanchin tharpuan ti to mai chanchin tlang pui ramzale na champhaphak voisom sari pangana lommek chu zomin All India Radio Aizol Station le mundanga te Voin Khan Azadi Ka Amrit Mahotsav hun man ani Sialhawk khua la khui thei ching tu tele village council tangrualin la khui thei kut Voin Khan an buat sai Union Home Minister Amit Shah chuan cooperative sector chu lo nei tu te tan hlotlinna ani thuasoi Ukraine Zaporizhia nuclear power plant bomb ani chu India chuan angai thu tak hle chu ti jong chu chanchin thar kan puan thei chuani